Umenye kuriya mugingo umugabo wa Leonard niwe watumye bandasa, niwe wagiye abeshyira Benjamin Jiba ibyaha byose yarasigaye anca n'inyuma akaryamana na Brenda Scott dukundana. Urumva umujinya n'umugabo afite. I was playing you. None se birabyo kunyereka ko wari uri kumfasha nari ndi kugukina nkubeshya. I was playing him. Nari ndi kumukina nawe mubeshya Leonard mwereka ko turi kumwe, imitungo y'ubu yamaze kuyandikaho. The cops everyone. N'abapolisi mbabeshya n'abandi bose. It was time for cyari cyo gihe fucking judge. Nguriya mugingo w'umucamanza. Igitangaza Justice Leonard Mahilati. He did. Nawe aryozwe ibyo yakoze ngo n'umuvandimwe wanjye. The woman I loved, the child. Ndora ngufitiye rwagiye kera. Sure of that. I gave you a chance to come clean. Gusa nagwaye amahirwe yo kwicuza ngo umbwire icyaha wankoreye wagize ibanga wanga kukimbwira. Ibuke ejo bundi ariko Dile yahise abimenya ko iyo muvumbuye. Sabimenya ko iyo muvumbuye. Tired of you rich fucks. Tambi mwe mwabikire mwe abantu mwita bakire mubona ibyo mushaka twebwe tukabura ikintu na kimwe mu ntwarire n'umwana. That she never wants to fuck. Giye gukwibagiza uriya mwana w'umukobwa zirewe mu gihe uri muri gereza. Nsi hari uwamuhamagaye Precious ni wa mugore ukorana na minister bivugwa ko ari we wari uri inyuma y'ifungishwa rya Benjamin Jiba. Precious wa mukozi ukorera minister ngo ari umupolisi ukomeje kwinjira mu kirego atakagombye ko Benjamin Jiba niyongere kukinjiramo. Kira kirego ko bakinjiramo cyane gishobora kugaruka kuri minister kuko ni bavuze ngo bafungishe Benjamin Jiba birangira nirashe. Sasa ari kuvuga ati Benjamin Jiba kira kirego kigenda ubwo turamwiboneye. Bizagenda bite? Minister turamubonye. Izi nizo episode bamaze gusohora ngira ngo musigaye mufite amakuru none internet mwarayibonye. Ubwo n'izindi nizisoka nzababwira. Naha ducumbikiye ni ku gasobanufilms.com. Birasaba kugura abonema ku buryo akanya kari kose ndi yasokera wahita uyibona mu bambere. Yo.